Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Nawe makuru agezweho. U Rwanda rwakiriye abambere mu bimukira birukanywe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho mu Bufaransa urukiko rwashimangiye ko zigira nyirazo adashyingurwa mu irimbi rinini riri ahitwa Orly. Makuru avuga mu turere i Bugesera umugabo aravuga ko kwica umugore we akishyikiriza ubuyobozi. Hanze y'u Rwanda President Tshisekedi agiye kuzamura mu ntera General Major Peter Chirimwami umaze amezi 7 atarashyingurwa. Ubwongereza bwahamagaje ambasaderi w'Uburusiya kubera ibitero byagabwe kuri Ukraine. Naho ibiro bya President wa Amerika byo byirukanye ku ngufu umuyobozi w'ikigo gishinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo wari wanze kwegura. Ngizo zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize amakuru agezweho none tariki ya 29 z'ukwa 8 kwa 2025 mugiye kugezwaho nanjye Jean Dodier Kanijabo. Machegalia Vocational Training Center MVTC, ishuri ry'umuryango mpuzamahanga udaharanira inyungu Fondazione Machegalia Onlus rikigisha imyuga n'ubumenyingiro mu gihe gito. Amezi 6 burangije kwiga ugahita ujya mu kazi. Bigisha gutwara no gukanika ibinyabiziga, amategeko y'umuhanda, gusudira, gutunganya imisatsi, ubwubatsi, ubudozi, gufotora no gutunganya amashusho, indimi n'amahugurwa kuri mudasobwa. Nzamagana y'urubyiruko rwiza amashuri abanza rugakomereza muri Machegalia Vocational Training Center. Uyu munsi bakaba bari mu kazi abandi ari abakoresha. Iri shuri riherereye mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera. Fondazione Machegalia Onlus yashinze iri shuri itanga inkunga cyangwa scholarship zo kuryigamo ndetse n'izo kwiga mu zindi kaminuza ku rubyiruko rwo mu karere ka Bugesera rutishoboye. Iri shuri rifite amacumbi ku bahungu n'abakobwa, rigatanga n'amafunguro ku biga bataha n'abacumbikirwa. Ntabwo tuzi icyo hazaza haduhishiye, gusa icyo tuzi ni ukuhategura ariko kwiga muri Machegalia Vocational Training Center. Agaciro ko kwiga ikidage karuta kuri giciro. Banyeshuri musoje yisumbuye cyangwa kaminuza, abari mu biruhuko n'abandi mwese mu byifuza, Der Sprachenhub German Language Academy, ikigo cyigisha ururimi rw'ikidage ku buryo bwihuse kandi bugezweho, kigatanga ubujyanama bugamije gufasha urubyiruko rw'u Rwanda n'abandi bose babyifuza kugera ku mahirwe yo kwiga, gukora, guhugurwa, kuminuza cyangwa gutura mu Budage. Ku ishami ryo rya Kigali Nyarugenge hamwe n'abafatanyabikorwa bacu, turahamagarira buri wese ubyifuza ko mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ikidage hari amahirwe menshi agutegereje. Ushobora kwiga umwuga kandi uhembwa mu mashami atandukanye ariyo ubuvuzi n'ubuforomo, uburezi bw'abana bato, imyuga ngiro n'ikoranabuhanga, ubucuruzi na logistics ndetse na hotel and restaurant management. Amasomo atangwa kuva ku rwego rwa A1 kugeza kuri B2 ku ishami ryacu rya Kigali i Nyarugenge ku gahanda KN 89 ST ku nzu ya 9 muri etage ya 5. Ushobora guhitamo kwiga mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba cyangwa muri weekend. Akarusha kandi muri Der Sprachenhub twiyemeje kugufasha. Tuguha amakuru ajyanye na admission na scholarship mu mashuri ndetse tukaguhuza n'amahirwe yo kubona akazi ku bafite impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi. Tugutoza kandi tukaguha ubufasha mu kuzuza application no kuzinoza, tukagufasha gukora dosiye isaba visa ndetse tukaguha ikaze no kukumenyereza mu gihe ugiye gutura mu Budage. Ese wari uzi ko kwiga kaminuza mu Budage ari ubuntu? Iyandikisha nonaha. Ushobora kunyura kuri nimero yacu ya WhatsApp kuri 07 90 13 98 22. Mwicikanwa kuko abakozi n'abanyeshuri bazahitamo kwiga nimugoroba cyangwa muri weekend bazahabwa igabanyirizwa ridasanzwe. Hitamo Der Sprachenhub German Language Academy maze ugere kure. Hahibwota amasimbi, ubumenyi n'ubushobozi maze wiyubakira u Rwanda. Ikaze muri amakuru arambuye duhere kuri President Kagame wakiriye umuyobozi wa HCR. President Kagame yakiriye umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'amajyambere rishinzwe impunzi Filippo Grandi, bagirana ibiganiro byibanze ku gukomeza ubufatanye hagati y'u Rwanda na HCR, harimo uruhare rukomeye rw'u Rwanda mu gushyira imbere kurengera impunzi, gutuma zisanga muri societe no gushaka ibisubizo birambye. Bagiranye ibiganiro ku mugoroba w'ejo kuwa 4 muri Village Urugwiro. Mu butumwa anyuje ku rubuga nkoranyambaga X tariki ya 25 z'uku kwezi, Grandi yatangaje ko yari mu nzira ajya mu ruzinduko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu Rwanda kugira ngo aganire n'abayobozi bo muri ibi bihugu ku bibazo by'impunzi. Yavuze kandi ko yizeye ko gahunda za politike zikomeje zizahagarika ubugizi bwa nabi bukorerwa abasivile n'ubuhunzi. Kuva u Rwanda na Kongo byagirana amasezerano y'amahoro ku itariki ya 27 z'ukwa gatandatu uyu mwaka, bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kimwe mu byashyizwemo imbaraga ni ugutegura uburyo bwo gucyura impunzi z'abanyekongo n'iz'abanyarwanda. Tariki 24 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka, intumwa z'ibi bihugu na HCR zahuriye Addis Abeba muri Ethiopia zifata imyanzuro itandukanye irimo gufasha impunzi gutaha ku bushake, kuzisubiza mu buzima busanzwe no kuzifasha kwiyubaka. Hashingiwe kuri iyi myanzuro, tariki ya 25 z'uku kwezi, HCR yacyuye impunzi z'abanyarwanda 533 zari zaragizwe imbohe n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, izishyikiriza guverinoma y'u Rwanda. Hari n'izindi zirenga 100 zitegereje gutaha. Uruzinduko rwa Filippo Grandi muri ibi bihugu rwitezweho umusaruro wisumbuyeho mu gukemura ibibazo by'impunzi, cyane cyane bizibuza gutaha.
u Rwanda rwakiriye abambere mu bimukira birukanywe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Guverinoma y'u Rwanda yemeje ko u Rwanda rwakiriye abimukira barindwi baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rw'amasezerano no kwimura abantu bari muri Amerika mu buryo butemewe yasinywe hagati y'ibihugu byombi muri uyu mwaka. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yagize ati itsinda rya mbere ry'abimukira barindwi basuzumwe bageze mu Rwanda hagati muri uku kwezi kwa munani. Yavuze ko abimukira bacumbikirwa n'umuryango mpuzamahanga kandi bagasurwa n'umuryango mpuzamahanga wita ku bimukira amwe n'inzego z'imibereho myiza mu Rwanda. Makoro yavuze ko batatu muri abo bantu bagaragaje icyifuzo cyo gusubira mu bihugu byabo mu gihe bane bifuza kuguma no kubaka ubuzima bwabo mu Rwanda. Ibihugu bakomokamo ntibyashyizwe ahagaragara, ariko Makoro yongeyeho ati hatitawe ku byo bakeneye byihariye abo bantu bazahabwa inkunga ikwiriye no kurindwa na guverinoma y'u Rwanda. Nyuma y'icyifuzo cya Washington, u Rwanda rwemeye kwakira abimukira bagera kuri 250 bazaturuka muri Amerika. Muri ayo masezerano u Rwanda rufite ubushobozi bwo kwemera cyangwa kwanga buri muntu ku giti cye mu basabiwe kwimurwa, kandi abemerewe bazahabwa amahugurwa y'abakozi, ubuvuzi n'inkunga y'amacumbi. Urukiko rwo mu Bufaransa rwo rwashimangiye ko Zigira Nyirazo adashyingurwa muri Oreya. Urukiko rw'ubutegetsi rwo mu Bufaransa rwashimangiye icyemezo cya meya w'akarere ka Oreya Serge Grouard cyo kudashyingura Protais Zigira Nyirazo wakurikiranweho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Umwanzuro w'urukiko waraye usomwe wagize uti urukiko rw'ubutegetsi rwa Oreya rushimangiye icyemezo cyo kwanga ko umurambo wa Mr Z wari mu butegetsi bw'u Rwanda mu gihe cya jenoside yo mu 1994 ashyingurwa muri Oreya. Urukiko rwagaragaje ko rwanze ko Zigira Nyirazo ashyingurwa mu irimbi rinini rya Oreya mu rwego rwo kwirinda kwituze rusange ryahungabana, kuko uyu muhango wari kwitabirwa n'abarenga 400 bashoboraga kugira imva ye urwibutso rw'abajenosideri. Abo mu muryango wa Zigira Nyirazo n'inshuti zabo bateganyaga kumushyingura muri iri rimbi ku munsi w'ejo kuwa kane tariki ya 28. Tariki 26 z'uku kwezi Meya Grouard yarabyanze. Ibiro bya Meya byasobanuye ko bidashobora kwemera ko umuntu uvugwaho kugira uruhare muri jenoside no mu rupfu rwa Diana Fossey Nyiramacibiri wabungabungaga ubuzima bw'ingagi zo mu birunga ashyingurwa muri iri rimbi. Zigira Nyirazo yabaye prefe wa prefegitura ya Ruhengeri kuva mu 1974 kugeza muri 1989. Mu gihe yamaze ayobora iyi prefegitura yari yaragize nk'akarima ke kuko yavugwaga mu bikorwa bitemewe n'amategeko byakorerwaga muri parike y'ibirunga, birimo nko kwambutsa ikiyobyabwenge cya kokayine, amabuye y'agaciro, ingagi n'ibice byazo byose byajyanwaga i Paris mu Bufaransa. Bivugwa ko ubwo Nyiramacibiri yari amaze kubivumbura, Zigira Nyirazo na mushikiwe akaba yari umugore wa Juvenal Habyarimana Agathe Kanziga ngo bamwicishije mu 1985. Ubwo Zigira Nyirazo yavaga ku mwanya wa prefe yagiye kwiga muri Canada. Mu 1994 ubwo ingabo za RPA inkotanyi zabohoraga u Rwanda yahungiye mu Bubiligi afatirwayo mu 2001 ashyikirizwa ubutabera. Protais Zigira Nyirazo yapfiriye muri Niger ku itariki ya 3 z'uku kwa munani. Yabaga mu nyubako y'umuryango w'abibumbye kuko yari yarabuze igihugu kimwakira nyuma yo kurekurwa n'urukiko rw'uyu muryango rwabaga Arusha muri Tanzania. Umurambo we wagejejwe mu Bufaransa ku itariki ya 19 z'uku kwezi ubikwa mu gace ka Salam. Icyo gihe umuryango we wari wizeye ko uzamushyingura muri ririmbi rinini riri Oreya. Makuru arebana n'ubutabera, urukiko rwashimangiye ko Ingabire Victoire akomeza gufungwa by'agateganyo. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko Ingabire Victoire umuhoza ukurikiranwe ibyaha birimo gushakagurika ubutegetsi bw'u Rwanda akomeza gufungwa by'agateganyo. Urukiko rwabishimangiye ubwo hasomwaga umwanzuro warwo ku rubanza Ingabire Victoire umuhoza wita umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi yarezemo asaba gufungurwa by'agateganyo ngo kuko iminsi 30 y'agateganyo yari yararangiye. Urw'ibanze rwa Kicukiro rwa rwategetse ko Ingabire umuhoza Victoire afungwa iminsi 30 y'agateganyo ku itariki ya 18 z'ukwa karindwi uyu mwaka. Hashingiwe ku itegeko rigena uburyo iyo minsi barwa, bigaragara ko umunsi wa nyuma wayo wari ku itariki ya 17 z'uku kwa munani. Ubusanzwe itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha rigaragaza ko wategetswe gufunga iminsi 30 y'agateganyo ishobora kongerwa, aho nko ku byaha bikomeye bishobora gukorwa amezi 3 mu gihe ibyaha by'ubugome bidakwiye kurenga amezi 6. Iyo igihe cyategetswe kigeze, ubushinjacyaha butegetswe gusaba ko cyongerwa cyangwa bukaregera urukiko mu mizi, kandi iyo bidakozwe bityo ufunzwe asaba gufungurwa kuko icyemezo cy'urukiko kimufunga kiba cyararangiye. Ibyo ni nabyo rero Ingabire Victoire umuhoza n'umwunganizi we Maître Gatera Gashabana bagaragarije urukiko bavuga ko iyo minsi yarangiye ubushinjacyaha butaramuregera urukiko ngo aburanishwe mu mizi cyangwa ngo busabe ko yongererwa igihe cyo gufungwa. Yagaragaje ko kuba ubushinjacyaha bwararize ku itariki ya 18 z'uku kwa munani byagakwiye gushingirwaho urukiko rutegeka ko afungurwa by'agateganyo. Ubushinjacyaha bwo bwari bwasabye urukiko gutesha agaciro ibyo Ingabire umuhoza Victoire avuga, bugaragaza ko ikirego bwatanze cyatangiwe igihe ngo kuko ku itariki ya 17 z'uku kwezi hageze ari mu minsi y'ikiruhuko, kandi itegeko riteganya ko iyo byagenze bityo habarwa umunsi ukurikiyeho. Mu isesengura rubanza, urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwasuzumye ibibazo bibiri by'ingenzi birimo kureba niba ubushinjacyaha bwaba bwaratinze kurega no kuba Ingabire Victoire yafungurwa by'agateganyo. Urukiko rwagaragaje ko koko hashingiwe ku itegeko rigenga uburyo iyo minsi barwa, bigaragara ko umunsi wa nyuma muri iyo 30 y'agateganyo Ingabire afunzwe wari ku itariki ya 17 z'uku kwezi, ariko ko wahuye n'umunsi utari w'akazi kuko hari ku cyumweru. Urusanga ko ubushinjacyaha bwarareze ari ku wa mbere tariki ya 18 butararengeje igihe kuko umunsi wa nyuma wahuriranye n'umunsi w'ikiruhuko. Rusanga kandi Ingabire umuhoza Victoire agomba gukomeza gufungwa by'agateganyo kuko yamaze kuregerwa urukiko rukuru, akurikiranwe icyaha cyo gushyiraho umutwe
abagizi ba nabi, guteza imvururu, kugirira nabi ubutegetsi buriho, gukwirakwiza amakuru atariyo cyangwa icengezamatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu mahanga, icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha, gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugirira nabi ubutegetsi buriho n'icyo kwigaragambya. Na mu ntara y'Iburasirazuba abana 139 barasambanyijwe mu mezi anashize. Polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba yatangaje ko mu mezi anashize abana 139 basambanyijwe ndetse abana 126 batabwa muri yombi bakurikiranywe iki cyaha. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba SP Twizeyimana Amduni mu kiganiro n'itangazamakuru yavuze ko polisi y'u Rwanda ifatanyije n'izindi nzego ikomeje guta muri yombi abasambanya abana, anaburira ababyeyi bahisha amakuru y'abasambanya abana babo. Ati muri aya mezi ane no kuvuga kuva mu kwa gatanu kugeza mu kwa munani habayeho ibyaha byo gusambanya abana bigera ku 139 byiganje cyane mu karere ka Nyagatare ifite 37, Bugesera 23, Kayonza 19, Gatsibo 17, Ngoma na Rwamagana zifite 15, naho Kirehe ifite 13. SP Twizeyimana yakomeje avuga ko abagera ku 126 ari bamaze gutabwa muri yombi bakekwaho gusambanya aba bana. Mu byatumye abana basambanywa harimo ubusinzi, kuba badakurikiranwa n'ababyeyi babo bigatuma abagabo bamwe babashuka, imyizerere mibi ituma umuntu w'imyaka 38 asambanya umwana w'imyaka 2 cyangwa ufite amezi 6 ndetse n'ibindi. SP Twizeyimana yasabye ababyeyi kwirinda amakimbirane mu miryango kuko ari akenshi atuma badakurikirana uburere bw'abana babo bigatuma bamwe basambanya. Yasabye kandi kwirinda ibiyobyabwenge bagatangira amakuru ku gihe kugira ngo abakoze icyo cyaha bihanirwe. Kuri ubu abagera kuri 13 bakekwaho gusambanya abana ntibarafatwa bitewe no guhisha amakuru. Makuru avuga mu turere, umugabo aravugwaho kwica umugore we. Mu murenge wa Gashora mu karere ka Bugesera haravugwa umugabo ukekwaho kwica umugore we akajya kwirega. Byaraye bibaye ku munsi w'ejo kuwa 4 mu kagari ka Ramiro mu mudugudu wa Gihanami. Uriya mugabo ngo ashagawe n'abaturage nyuma yo kwica umugore we yijyanye ku biro by'umurenge aho bera ibendera ry'igihugu, inzego z'umutekano ziramufata afungirwa kuri polisi yo kuri uwo murenge wa Gashora. Umurisa Marie Claire umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gashora yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko biriya byabaye, ko amakuru y'urupfu rw'uriya mugore bayamenye ndetse ko hatangiye iperereza. Nyakwigendera yitwa Mukabantu Immaculée w'imyaka 36, naho umugabo wijyanye ku buyobozi avuga ko yamwishe yitwa Nsingizimana Jean Pierre w'imyaka 40. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gashora yavuze ko inzego zibishinzwe zatangiye iperereza kuri ruriya rupfu, gusa bivugwa ko umugabo yicishije ishoka umugore we. Uyu muyobozi avuga ko igikorwa nk'iki kibi kigaragaza ko mu muryango harimo icyuho, abantu bagomba kwigishwa icyo bapfa cyose ko nta mpamvu yo kwambura mugenzi w'ubuzima. Bivugwa rero ko amakimbirane muri ruriya muryango yarashingiye ku gucana inyuma ko bashakanye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gashora avuga ko nyakwigendera yarafitanye n'umugabo we abana 3. Mu karere ka Gicumbi ho umugore yishwe n'umugabo we amukubise majagu. Emmanuel Hareramungu wo mu murenge wa Muko mu karere ka Gicumbi yafashwe n'inzego z'umutekano akurikiranwa kwica umugore we Nyampundu Chantal amwicishije majagu. Uru rupfu ngo rwaturutse ku makimbirane yarari muri uyu muryango. Abaturage bo mu mudugudu wa Ntonyanga ahabereye ubwo bwicanyi babwiye amakuru imvaho nshya ko batabajwe n'abana babwira ko ababyeyi babo bari kurwana, baza basanga umwe yapfuye. Umwe yagize ati nabyukijwe n'umwana mpageze numva nta muntu ukoma, nabonye umugabo mu rutoki ahita ambwira ati umugore yarandembeje amuragura ikibando mpita mfata amajagu ndayimukubita arapfa. Nge na Habineza twahise duhuruza ubuyobozi buraza, umuntu ajyanwa ku bitaro ariko byari byarangiye. Uwitwa Munganye nka Rivera nawe avuga ko uyu muryango wahoranaga impagarara zikomeye, ataba abantu bari bamaze igihe bakimbirana, bagiye baburana kenshi, yemwe no kuri RIB bahoragayo. Nkuko byatangajwe n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru IP Inyasengera abakunzi, umuvugizi wa polisi mu Majyaruguru IP Inyasengera abakunzi yagize ati nibyo ayo makuru twayamenye, polisi n'inzego dukorana twihutira kuhagera ndetse ukekwaho ubu bwicanyi itafatwa kugira ngo ashyikirizwe ubutabera. N'ubwicanyi bufitanye isano n'amakimbirane yarasanzwe muri uriya muryango. Polisi yasabye abaturage bagirana amakimbirane kutayihererana ahubwo bakegera inzego z'ubuyobozi ndetse n'abaturanyi babo bakabafasha mu kuyakemura. Nyakwigendera apfuye yarafite imyaka 49 mu gihe umugabo afite imyaka 57, bakaba bari bamaze kubyarana imbyaro 6 ariko bafite abana 4. Tukira mu Majyaruguru y'u Rwanda, ubusinzi, imiyoborere mibi n'amakimbirane ngo biri mu byatumye Musanze biyanyuma mu bizamini bya leta. Ikibazo cy'amakimbirane hagati y'abayobozi b'amashuri nabo bakorana, imiyoborere mibi n'imyitwarire igayitse iri mu businzi ngo biri mu byagaragajwe nk'intandaro yatumye akarere ka Musanze kaba kanyuma mu bizamini bya leta by'umwaka w'amashuri ushize. Byagaragarijwe mu mwiherero w'umunsi umwe wahuje abayobozi b'ibigo by'amashuri byo mu karere ka Musanze n'inzego zirimo ubuyobozi bw'intara y'Amajyaruguru n'ubw'akarere ka Musanze. Aka karere mu bizamini bya leta bisoza amashuri abanza biheruka kabaye ka 19 mu gihugu, mu gihe mu cyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye kabaye akanyuma. Imwe mu mibare yagaragajwe nk'iteye isoni muri uyu mwiherero nuko nko mu banyeshuri 5637 bakoze ikizamini cy'iciciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye 49.7% ari bo bonyine batsinze. Muri aka karere kandi abanyeshuri bangana n'9.6% by'abakoze ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza nibo bonyine bashoboye guhabwa amabaruwa bemerera kujya kwiga amashuri yisumbuye azajya bacumbikira. Imibare kandi yerekana ko muri Musanze yose ibigo 28 ari byo byonyine byashoboye gutsindisha ku kigero cy'100%, muri byo hakaba harimo 5 byonyine bya
leta cyangwa bifitanye amasezerano nayo. Ikindi muri aka karere hari ibigo by'amashuri 16 byananiwe gutsindisha nibura ku kigero cya 50%. Abanyeshuri bagomba gusibira muri uyu mwaka bageze kuri 39% bavuye kuri 4% mu karere ka Musanze, mu gihe mwaka wari wabanje hasibiye abangana na 12.4% by'abari bakoze ibizamini bya leta bose. Umuhuzabikorwa w'uburezi mu ntara y'Amajyaruguru Uwimana Augustin yagaragaje ko Musanze nk'akarere gafite umujyi wa mbere wunganira Kigali atari yo yakabaye ibi ya nyuma mu gihugu. Ikindi akaba atari yifite ababyeyi babyara abana babaswa. Yavuze ko nk'akarere ka Rulindo mu bizamini biheruka kashoboye kuba ka gatanu mu gihugu kandi kadafite amashuri meza n'imiterere myiza kurusha Musanze. Akarere ka Musanze ariko mu isesengura kakoze kagaragaje ko bimwe mu byatumye kaba kanyuma harimo amakimbirane, aho usanga abayobozi b'amashuri birirwa mu guhangana na bagenzi babo bakorana ndetse ngo ntibanasenyera umugozi umwe kugira ngo bite ku banyeshuri. Ibindi byagaragajwe birimo kuba hari abayobozi usanga batitabira akazi, imiyoborere mibi, gucunga nabo umutungo w'amashuri bayobora no kudasura abarimu ndetse n'ibindi. Umuyobozi w'akarere ka Musanze wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Kayiranga Theobald yagaragaje ko Musanze inafite ikibazo cyo kuba ariko karere gafite umubare munini w'abayobozi b'amashuri ndetse n'abarimu batazi icyongereza kandi bakaba batagaragaza ubushake bwo kwigura ururimi. Mu by'akarere ka Musanze kashyizeho nk'ingamba zizagafasha kwigobotora ibibazo harimo gufata ibyemezo bikurikije amategeko, aho umuyobozi w'ishuri cyangwa umwarimu uzajya ugaragaraho imyitwarire mibi azajya ahanwa cyangwa akirukanwa, guha abanyeshuri amasuzuma bumenyi menshi ashoboka, ubugenzuzi mu mashuri ndetse n'ibindi. Umuyobozi w'akarere ka Musanze Nsengimana Claudien yagaye cyane abayobozi b'amashuri batumye kariya karere kabakanyuma, abashinja guhemukira ababyeyi n'igihugu muri rusange. Yabwiye bari abayobozi b'amashuri ko nubwo bahemutse nta rirarenga. Guverineri w'Amajyaruguru umugabo wa Gahunde Maurice ubwo yasozaga uriya mwiherero yavuze ko yababajwe cyane n'imibare yerekana uko akarere ka Musanze kitwaye mu bizamini bya leta. Yibukije aba bayobozi ko ibintu byose bihera ku kugira ikinyabupfura kandi ko bigomba kujyana no kwitanga. Yabasabye kandi kuba mu kigo, kumenya ibihakorerwa no gutoza abo barera umurimo ibizabafasha kuwukunda no gukorera igihugu. Dukomereze mu majyepfo y'u Rwanda aho mu karere ka Huye umugabo n'umugore barwanye, umugore hasiga ubuzima. Umugore w'imyaka 38 mu karere ka Huye yishwe atemaguwe, bigakekwa ko byakozwe n'umugabo we w'imyaka 35 nawe urembeye mu bitaro nyuma yo gusangwa yanegekaye afite ibikomere. Byabereye mu mudugudu wa Rugerero mu kagari ka Muyogoro mu murenge wa Huye akarere ka Huye. Amakuru atangwa na nyirabukwe nyakwigendera witwa Kampire Dafroze avuga ko ubwo abuzukuru be ni kuvuga abana babo babyeyi barwanye bajyaga iwabo kureba ko ibiryo byahiye ngo barye bigarukire kwa nyirakuru kuryama, ngo batunguwe no gusanga nyina ubabyara aryamye hasi yapfuye na se yakomeretse cyane, maze bagaruka batabaza. Ubwo abaturanyi be bageragayo basanze uwo mugore yapfuye, umugabo nawe arembye, maze bihutira gutabaza inzego z'umutekano, nawe yumva biramurenze ashaka kwiyahura. Ati nahise numva mpungabanye, abaturanyi nibo bagiye kureba uwo murambo, nahise numva nshatse kujya kwinaga mu cyuzi, rwose abantu baramfata barambuza. Abahageze ngo basanze umugore yari arimo ateka bikiri ku mashyiga ndetse ibiribwa birimo indagara n'inyanya bateganyaga guteka bikiri aho mu gikoni. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu majyepfo CIP Hassan Kamanzi yabwiye ikinyamakuru igihe ko abagize uyu muryango babanaga mu buryo butemewe n'amategeko bari biriwe basangira mu kabari bagataha basinze, nuko bakagirana amakimbirane bakikingirana mu nzu bagatangira kurwana, ari nako bakoresha intwaro gakondo zirimo umuhoro n'icyuma. Ati twasanze umugabo yatemye umugore ariko umugabo nawe yari yakomeretse. Polisi na RIB byahageze bisanga umugore aryamye hasi afite ibikomere ku ijosi, ku mutwe no ku maguru yapfuye, ariko n'umugabo nawe yari afite ibikomere ku ijosi no ku kaboko ndetse n'intwaro zakoreshejwe zazikiraho. Chief Inspector of Police Kamanzi yakomeje avuga ko umurambo w'uyu mugore usujyanwa ku bitaro bya kaminuza bya Butare CHUB ndetse umugabo ajyanwa kwa muganga ngo ahabwe ubutabazi, ariko niyoroherwa azagizwa imbere y'ubutabera. Yibukije abaturage ko gukimbirana bitavuze kwicana, anasaba abaturage bose kuyoboka ibiganiro by'umuryango kuko ari byo bibyara ubwumvikane mu rugo, bityo abadahuje bakiyambaza inshuti z'umuryango n'izindi nzego, ndetse ko n'abazakenera polisi ubwayo yiteguye kubagira inama zo kubaka ingo z'amahoro. Uyu nyakwigendera asize abana batatu, umukuru akaba yari afite imyaka 13. Mu karere ka Gisagara ho bategereje imodoka rusange bijejwe amaso ahera mu kirere. Abatuye n'abarema isoko rya Nyaruteja riherereye mu karere ka Gisagara umurenge wa Nyanza n'abatuye mu bice bihegereye nka Kigembe na Kansi baravuga ko bategereje imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange bari barijejwe, none imyaka ikabishize ari myinshi batarazibona. Ni icyerekezo kilometero 32 gituruka kuri gare ya Huye ukanyura Kansi ugakomeza mu murenge wa Kigembe ugasoreza mu murenge wa Nyanza muri centre ya Nyaruteja hafi y'umupaka wa Kanyaru. Abakoresha uyu muhanda bavuga ko kuva kera wahozemo imodoka ya bisi yatwaraga abagenzi mu buryo bwa rusange ya Tracom, gusa ngo yaje guhagarara kuvubwa abantu batangira kwirwanaho. Mu 2023 haje inkuru zivuga ko societe itwara abagenzi ya Horizon Express igiye kuhagurira ingendo nkuko hari n'ibindi bice muri aka karere ka Gisagara yari yaragezemo, ndetse icyo gihe byemezwaga n'ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara, ariko byakomeje gutinda n'abaturage batangira kwiheba. Kugeza muri uku kwa munani izi modoka ntiziragera Nyaruteja nkuko abakoresha uyu muhanda babitangaza. Ni Ingenera Fideli avuga ko ingendo zakomeje kubagora kuko kuva iwabi Rusagara ugera muri gare ya Huye babaca 2500 kuri moto, mu gihe
uvuye Nyaruteja we bamuca 3500 kandi biramutse ari imodoka atarenga 1000. Yakomeje avuga ko iki cyerekezo kiramutse kibonetsemo imodoka byabateza imbere kuko byakongera ubahirane n'ibindi bice biri mu mujyi wa Huye babonamo isoko rifatika ku bihingwa byabo. Mu kiganiro n'itangazamakuru giherutse, umuyobozi w'akarere ka Gisagara Rutaburingoga Jerome yavuze ko ibiganiro by'akarere na Horizon Express bitahagaze, ahubwo ko bari babanje gutegereza ko hakorwa ibyo bari basabwe ku muhanda birimo n'ikorwa ry'igice cya Sahera Kansi giherereye mu karere ka Huye, ariko ko kuri ubu cyarangiye akabategerejwe abatekinisiye ba Horizon bakaza kusura ubundi imodoka zigatangira gukora. Ati turategereje ngo turebe ko bavyemera, ari itsinda rizaza gusuzuma umuhanda kugira ngo babone ko baduha izo bisi. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora, gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa sujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga, online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike, mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa3.iremetravel.rawa. Makuru avugwa hanze y'u Rwanda. Ibiganiro by'u Rwanda, Kongo na Amerika ku bufatanye mu by'ubukungu birarimbanyije. Hashingiye ku masezerano y'amahoro yashyizweho mu kono tariki 29 z'ukwa gatandatu uyu mwaka, abahagarariye u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze za Amerika bakomeje ibiganiro by'ubufatanye mu rwego rw'ubukungu. Mbere y'uko ibi biganiro nyirizina bitangira, ibi bihugu byabanje gushyiraho amahame azagenga ubufatanye bwabyo mu rwego rw'ubukungu tariki ya 2 z'uku kwezi, hagamijwe ahanini gufasha akarere k'ibiyaga bigari kubona amahoro, umutekano no kugera ku iterambere rirambye. Muri aya mahame arimo ingingo y'ubufatanye mu kubaka urugomero rw'amashanyarazi rwa Rusizi ya gatatu no gucukura gaze metani mu kiyaga cya Kivu, gucukura no gutunganya amabuye y'agaciro, kubaka ibikorwa remezo birimo iby'ubwikorezi n'amasoko, imicungire ya parike no gufatanya mu rwego rw'ubuzima. Tariki ya 28 z'uku kwezi, no kuvuga ku munsi w'ejo, abahagarariye inzego z'abikorera zo mu Rwanda, Kongo na Amerika bahuriye mu biganiro by'ubufatanye mu ishoramari ku mabuye y'agaciro y'ingenzi no ku mutekano, aho abikorera abanyamerika bashaka gushyira imbaraga mu karere. Umuyobozi mukuru mu biro bya Amerika bishinzwe ubufatanye na Afurika, Jonathan Platt, umuyobozi mukuru mu biro bya Amerika bishinzwe ubufatanye na Afurika witabiriye ibiganiro, yagaragaje ko Perezida Donald Trump ashaka gufasha akarere kubona amahoro binyuze mu ishoramari ry'abanyamerika. Yasobanuriye abikorera ko ubufatanye bwifuzwa mu by'ubukungu buzashingira ku ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro u Rwanda rwagiranye na Kongo, bityo ko hakenewe ubushake bwa buri wese kugira ngo bishoboke. Ibi biganiro ku munsi w'ejo byahise bitangira gutanga umusaruro, kuko Trinity Metals itunganya wolfram mu birombe bya Nyakabingo mu karere ka Rulindo yahise igirana amasezerano y'ubucukuzi n'uruganda Global Tungsten and Powers rwo muri Leta Zunze za Amerika. Hashingiye kuri aya masezerano, Trinity Metals ibinyuje muri sosiyete ya Trax yatangiye kohereza muri Amerika wolfram itunganyije ku
kigero cya 68%. Iri buye ry'agaciro rizajya ritunganywa kuri 99.9% ryifashishwa mu gukora ibikoresho by'indege n'ibya gisirikare. Leta ya Kongo nayo yamaze guha Cobalt Metals y'abanyamerika impushya zo gucukura no gutunganya amabuye y'agaciro mu birombe 7 biherereye muri teritwari ya Manono mu ntara ya Tanganyika na Malemba Nkuru muri Horomami. Naho Tshisekedi agiye kuzamura mu ntera General Major Peter Chirimwami umaze amezi 7 atarashyingurwa. General Major Peter Nkuba Chirimwami wahoze ari guverineri wa gisirikare ntara Kivu y'Amajyaruguru kera kaba yagiye gushyingurwa nyuma y'amezi 7 yiciwe mu mirwano y'ingabo za leta ya Kongo n'inyeshyamba za M23. Tariki 24 z'ukwa mbere k'uyu mwaka nibwo Chirimwami yarasiwe mu gace ka Kasengezi hafi y'umujyi wa Sake aho yaragiye gusura ingabo za leta zari zihanganye mu mirwano ikaze na M23 nyuma za kugwa Kinshasa aho yari yagiye kwivuriza ibikomere by'amasasu. Nyuma y'iminsi 3 apfuye nibwo M23 yigaruriye umujyi wa Goma iwirukanye ibihumbi by'ingabo za leta FRDC, FDLR, SADC, Wazalendo n'abacancuro b'abazungu. FRDC yatangaje ko kuwa mbere tariki ya mbere z'uku kwezi ari bwo ubuyobozi bukuru bwayo buzavana umurambo wa Chirimwami mu ruhukiro bw'ibitaro bya gisirikare bya ka Colonel Chachi ushyingurwe mu irimbi rya gisirikare rizwi nka Lepo du Soldat riherereye muri commune Nsere. Azashyingurirwa rimwe na Colonel Alexis Rugabisha wiciwe mu mirwano ya FRDC na M23 muri Karehe. Itangazo rya FRDC kandi rivuga ko mbere yuko Chirimwami ashyingurwa agomba kuzamurwa mu ntera na President Tshisekedi akagirwa Lieutenant General mu rwego rwo kumuha icyubahiro. Rugabisha nawe azagirwa General de Brigade. General Major Peter Chirimwami Nkuba yakunze kugaragara nk'ushyigikiye cyane imitwe irimo Wazalendo na FDLR ndetse yerekana cyane uruhare rweruye mu mikoranire y'igisirikare cya Kongo n'iyo mitwe by'umwihariko mu ntambara bari bahanganyemo na M23. Raporo nyinshi z'impuguke zagiye zigaragaza ko General Major Peter Chirimwami yari we shyiga ry'inyuma mu guhuza FDLR n'ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ingabo z'icyo gihugu. Igisirikare cya Finland cyo kigiye guhagarika gukoresha ikirango cy'abanazi. Igisirikare cya Finland kirwanira mu kirere kiri gutegura uburyo cyakura ikimenyetso kizwi nka swastika ku mpuzankano, amabendera no ku bindi birango byacyo mu buryo bwo kwitandukanya n'abanazi. Ni ikimenyetso mu myaka yo hambere cyubahwaga kigafatwa nk'icy'ubukire n'imibereho myiza, amahoro, amahirwe ndetse n'ibindi. Cyakoreshwaga mu myizerere nka Hinduism, Buddhism na Jainism. Mu kinyejana cya 20 Adolf Hitler n'abanazi muri rusange bafashe swastika nk'ikirangantego cyabo. Kubera ko abanazi aribo bakoze genocide w'Abayahudi, iki kimenyetso cyafashwe nk'igishishikariza urwango, ivangura n'ibindi bibi byinshi bijyanye n'amarorerwa abanazi bakoze. Igisirikare cya Finland rero kirwanira mu kirere cyafashe iki kirango bwa mbere mu 1918 mbere yuko Adolf Hitler akigira icy'abanazi mu Budage. Indege z'iki gihugu zariho iki kimenyetso kugeza mu 1945 ubwo ibihugu byari byarihuje mu itsinda rimwe. Indege z'iki gihugu zariho iki kimenyetso kugeza mu 1945 ubwo ibihugu byari byihurije mu itsinda rimwe n'iryarwanyaga Ubudage mu ntambara ya kabiri y'isi byasabaga ko abarigize bakura icyo kimenyetso. Cyakora cyasigaye ku mabendera n'ibindi birango bitandukanye, ku midari itangwa ndetse no ku mpuzankano. Ni ikirango cyateye ibibazo abanyafinlande mu bufatanye n'ibindi bihugu birimo na Leta Zunze za Amerika nk'uko umwe mu bayobozi w'iki gisirikare witwa Colonel Tommy Bomb yabitangaje. Ati twari gushobora gukomeza gukoresha iri bendera ariko rimwe na rimwe ubona ari ibintu biteye isoni iyo twakiriye abashyitsi b'abanyamahanga. Birashoboka ndetse birumvikana ko tugomba kubaho dukurikije ibihe turimo. Abo ku cyicaro gikuru cy'ingabo zirwanira mu kirere bamaze gukura iki kirangantego bagaragaza ko kizagenda kivanwa ku bindi birango mu myaka iri imbere. Iki kimenyetso cy'abanazi cyakumiriwe mu bihugu byinshi birimo n'Ubudage mu buryo bwo kwitandukanya n'amarorerwa ya Hitler n'ingabo ze. Ubwongereza bwahamagaje ambasaderi w'Uburusiya kubera ibitero byagabwe kuri Ukraine. Minisiteri y'Abanyamahanga y'Ubwongereza yatangaje ko yahamagaje ambasaderi w'Uburusiya mu Bwongereza kubera ibitero byagabwe muri Ukraine bigahitana abantu 17. Ibyo bitero Uburusiya bwagabye muri Ukraine byahitanye abantu 17 barimo abana 4. Mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga, Minisitiri w'Abanyamahanga y'Ubwongereza David Lammy yagaragaje ko ibitero bya Moscow byishe abasivile, bisenya inzu kandi byangiza inyubako harimo n'ikigo cya British Council i Kiev. Ati twahamagaje ambasaderi w'Uburusiya, ubwicanyi no gusenya bigomba guhagarara. Dukomereza amakuru ku mutegetsi wo mu biro bya Perezida wa Amerika White House wavuze ko intambara y'Uburusiya ikomeje kuba muri Ukraine ari intambara ya Narendra Modi. Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde yongera igitutu ku Buhinde ngo bureke kugura peteroli yo mu Burusiya. Ayo magambo y'umujyanama ku bucuruzi wa Amerika Peter Navarro yayavuze yashize amasaha make Amerika itangiye gusoresha imisoro ya 50% ku bicuruzwa by'Ubuhinde byinjira muri Amerika. Iyo misoro imwe mu misoro ya mbere myinshi cyane ku isi irimo igihano cy'umusoro wa 25% kubera ko Ubuhinde bugura intwaro ndetse na peteroli mu Burusiya. Amerika ivuga ko iyo ari yo soko y'ingenzi yaho Uburusiya bukura amafaranga yo gukoresha mu ntambara yabwo muri Ukraine. Ubuhinde buvuga ko iyo misoro irimo kuburenganya ndetse ko butazagabanya ingano y'ibyo bugura mu Burusiya, bugashimangira ko buzashaka amasezerano ya mbere meza cyane kuri peteroli mu rwego rwo kubungabunga inyungu z'abaturage babwo miliyari 1 na miliyoni 400. Uburusiya bwagurishaga ku Buhinde ibitageze kuri 2% bya peteroli idatunganyije mbere yuko butera Ukraine mu kwezi kwa 2 kwa 2022. Kuri ubu ariko bwihariye hagati ya 35 na 40% bya peteroli Ubuhinde bugura mu mahanga. Ibyo rero bituma Uburusiya ariho hantu hambere Ubuhinde
Ubuhinde bukura peteroli nyinshi ku isi. Ubuhinde ariko bwagaragaje ko Amerika itashyiriyeho imisoro nk'iyo y'inyongera Ubushinwa bwa mbere mu kugura peteroli nyinshi cyane y'Uburusiya cyangwa umuryango umwe bw'Uburayi ugikorana ubucuruzi bwinshi cyane n'Uburusiya. Amagambo ya Navarro ku Amerika ihagaze yayavugiye mu kiganiro yagiranye n'igitangazamakuru Bloomberg. Abajijwe niba ahubwo yashakaga kuvuga intambara ya Putin, Navarro yagize ati ndashaka kuvuga intambara ya Narendra Modi kuko inzira iganisha ku mahoro inyura ku gice kimwe muri New Delhi. Igihangayikishije kuri nge nuko Abahinde ibi babyirata cyane. Baravuga ngo yewe ntabwo dufite imisoro iri hejuru cyane, yewe ni ukubera ubusugire bwacu dushobora kugura peteroli ko dushaka wese. Ubuhinde uri demokarasi ya mbere nini cyane ku isi, yego itware nka demokarasi rero. Abasesenguzi bamwe bavuga ko amagambo y'undi mutegetsi wo muri Amerika, Minisitiri w'Imari Scott Bessent, yumvikanisha icyizere mu mubano wa Amerika n'Ubuhinde. Mu kiganiro n'igitangazamakuru Fox Business kuwa gatatu, Bessent yagize ati ntekereza rwose ko Ubuhinde ari demokarasi ya mbere nini cyane ku isi, Amerika nibwo bukungu bwa mbere bunini cyane ku isi. Ntekereza ko amaherezo tuzumvikana. Muri raporo y'isuzuma rya buri kwezi y'ukwezi gushize kwa karindwi, Minisiteri y'Imari y'Ubuhinde yatangaje ko ibiganiro ku bucuruzi bikomeje hagati y'Ubuhinde na Amerika bizaba ari ingenzi cyane muri uru rwego. Ibiro bya Perezida wa Amerika byo byirukanye ku ngufu umuyobozi w'ikigo gishinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo wari wanze kwegura. Ikinyamakuru Russia Today kivuga ko Susan Monalez yirukanywe kubera kutavuga rumwe n'umunyamabanga Leta z'Ubumwe za Amerika ushinzwe ubuzima Robert F. Kennedy Jr. kubijyanye na politike y'inkingo. Kennedy Jr. ashyigikiye ko amabwiriza arebana n'inkingo za COVID-19 avugururwa, by'umwihariko iki kigo kigahagarika gutanga inama zigaragaza ko zishobora guhabwa abagore batwite n'abana badafite ibibazo by'ubuzima. Avuga ko izi nkingo zidatanga umusaruro mu kurwanya COVID-19 kandi ko zishobora gutera ibindi bibazo by'ubuzima. Umunyamabanga Leta z'Ubumwe za Amerika ushinzwe ubuzima arashaka kandi ko akanama ngishwanama k'ikigo gishinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo muri Amerika gaseswa, maze bamwe mu bakagize bagasimbuzwa bemera uyu murongo. Ibivugwa na Kennedy Jr. nta byemeranywaho na Susan Monalez ushimangira ko biri mu mpamvu za politike kandi ko izi nkingo zifasha bari mu byago barimo abagore batwite n'abana. Uku kutumvikana niko kwatumye Minisiteri y'Ubuzima muri Amerika yeguza Susan Monalez, ariko ndarabyanga. Mu itangazo ry'ejo, umuvugizi wa White House Kush Desai yavuze ko bafashe icyemezo cyo kwirukana Susan Monalez. Ati Susan Monalez ntahuje n'icyerekezo cya Perezida Donald Trump cyo kongera guhindura Amerika igihugu gitekanye mu buzima. Yirukanwe nyuma yo kwanga kwegura ku bushake bwe. Abunganira Monalez mu mategeko Mark Zaid na Abel Oel bashinje Kennedy gukoresha ibyemezo byo mu rwego rw'ubuzima mu nyungu za politike bigashyira mu kaga ubuzima bwa miliyoni z'abanyamerika. Monalez akirukanwa, bagenzi be bakoranaga muri iki kigo gishinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo barimo Dr. Deborah Hore wari umuganga mukuru, Dr. Demetri Daskalakis wayoboraga ibijyanye n'inkingo, Dr. Daniel warushinzwe indwara zandura na Jennifer Leiden warushinzwe amakuru, nabo bahise begura mu rwego rwo kwigaragambya. Inshuti bakunze wa Primo Media Rwanda, inkuru ya White House yirukanye ku ngufu umuyobozi w'iki kigo gishinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo muri Amerika wari wanze kwegura niyo dusorejeho amakuru agezweho muri aka kanya. Reka mbashimire ko mwari mudukurikiye, mbararikire gukomeza kureba ibindi biganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro. Pineapple Gardens Estate. Uyu ni umudugudu wubatswe mu buryo burengera ibidukikije, uri neza aho ufite view nziza ya Kigali. Uherereye i Bumbogo, ni muri metero 300 gusa uvuye harimo kubakwa Kigali Innovation City, hagati neza ya kaminuza mpuzamahanga ya African Leadership University na Carnegie Mellon University. Ugizwe kuri ubu n'amazu 17. Kuri wowe utuye mu Rwanda cyangwa uba hanze yarwo, ya n'amahirwe y'imboneka rimwe, aho wabasha kwigurira inzu nshya ukayihabwa irimo modern kitchen ifite ibikoresho byayo byose na internet ya fibre optique. Ni inzu zubatseho buri imwe ifite ibyumba 3 na douche na toilette kuri buri kimwe, ikagira annex yayo hanze nayo ifite douche na toilette. Buri nzu yose ifite parking yayo ishobora kujyamo imodoka zirenze imwe. Kugura imwe muri izi nzu biguha amahirwe menshi kuko ushobora kuzituramo, kuzikodesha kuko zegereye kaminuza mpuzamahanga n'icyanya cyahariwe inganda, cyangwa ukazikoreramo business ya Airbnb. Ku imwe muri izi nzu yawe biroroshye kuko wakwishyura ku giti cyawe cyangwa ukagana bank. Dufitanye amasezerano aho baguha inguzanyo ku nyungu ntoya cyane. Zigura uyu munsi nawe utura utekanye.